Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasalitaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayaman nagpailingad itinagan a Mary Joy, manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sana pa nang ipanakkel ngem adu dagiti agar-aram kanyak. Adu ti mangibagbaga anapintasak. Iso siguro ti rason no apay nga adu dagiti agar-aram kanyak. Ngem awan ti makurson na daak kadakwada. Pudno nga damat dagiti na porma ken guwapo. Ngem awan met makukwartada. Bueno papagayam, intay denggan ti panakay-drama ti pakasaritaan ni Mary Joy. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Wanda, ito nakmanmat ka ni Mary Joy. Anya? Kursunadam ni Mary Joy? Idi pa nabayagan na kaya't kung agaram kan ko na, ang mabainak mo. Ay. Apay akas tati panang kitam kanyak. Pababa pangatunak Agporma ka mamet. Agpabanglo ka. Tapnuray saan ka agwapo, nabanglo ka latta. Ha? Sobra ka mat nga agwayaw. Agjel ka. Huh? Sana kasta sugargar day tabuok mo. Basta tulungan na ka. Nabayag gaya man na kursunadam ni Mary Joy. Ngam apay nga italaing nga ibagam. Oy, ilibrita ka tane awan ti sweldo kita. Ay na, ni Mary Joy ti pangibagam iti dayta. Tanagpay libre akmet laang kan kuana. Uy, unay kayo maten. Kasla siyak lang tagtrabaho dito ya. Oy, Mary Joy, adda ka di agar-aram ken ka? Siya kon ti mang sungbat. Binasted na amin ida. Ha? Apay ngay? Awan kwarta dagi jay. Puro pormada laang met. Anya ko mati maganap ko kadakwada. Oy, timing on. Adda kayat na ti agaram ken ka? Asino? Sigurado mga ado ti kwarta na Wen, ado ti kwartana. Kan nalaing. Engineer ko naman. O sige, friend. Iretong kan kuana. Ha? Asino data? By, siyak ti mangisep iti date yun. Leave it to me. I will handle this. Mary Joy, adamot lalaki nga may dito'y balay din na minsan. Asino? Agar-aram kanukan ka. Natayag mat kan gwapo. Ni Alan day jay. Binasted kon Ha? Apay abinasted mo kat naggwapo? Ay na, nagkuripot mo't. Di nakpay maludan. Day talaang binasted mon? Ay, manang, kita anak man. Napintasa ka di matlaang di suot ko. Papanam. Adda ka date ko. Asino manan? Diyak pa am mo. Iretreto dala kanya. Ay na, makapanervyos mo't dahito yung inset mo a date me. Oy, relax ka kadilaeng. Nagsingpet daytoy. Nasingpet laang? Nalaing. Kan? Ay na, makitam to inton sumangpet. Na traffic ka no? Di nakpampanawa na. Dito'y ka, aging kaamalpas ti date me. Di ka madanagan. Harmless day, Joy. Di uray man. Kan, daytoy pay. Ado ti kwartana. Ha? Talaga? Dakal ti sweldo na kas engineeran niya. Awan mo't pamilya na agastuan na. Ay, Oh, iso day ta sumungad. iso dayta. Apay ang nagpudot dito restaurant. Ne. Apay nga glingling at kamaten. Pasensya ka na, Mary Joy. Agner-nervyusak mo ten. Kasango ka ngamin. Si kakit dimat, saan ka mat nga nanwan Relax.
Italang namin nga agaram ha. Ah, Dahil tatipot mo, Mary Joy. Nabayagan nga agayatakan ka. kasta ka di. Mabalin na yun nakadya order ko. Anya ti kayat mo? Ice cream ko, ma. Nagpudot ngamin. Ay na, kasta unay ang nervyos na. Aglingling at mata na ti kasta unay. Ako nagtumatkan ka. Talaga man nagbabain. Talagang adu ti kwarta na si ka. Nakitak ti wallet na idi nagbayad. Nagpuskol asag sa sangaribo ti kwarta na. Talaga? Kat no inikanak pa iti kwarta, ta inset ko ti date yun. Talaga? Iso ano sakti si ka. Song bata mo ni Denver. Ay, saan pa'y mat Agaram pa'y mat Sa bagay, agpakipot ka kanupay met Adda pa panam. Uwan manong. Mapaanak man agaram. Nay, asino nga itimang tulong kanyak ijay bangkag? Kakaiso na a day off mo. Sika pa lang tagtrabaho, Mapan ka agaram? Inak man arman di babaya, kras ko. Nay, kabaalamon ti agaram? Ni manong met. Kat no numero 1 ka atakrot nga agaram. Saan itan manong? Kabayla ko na. Mayat ano kasta? Suportaran ka iti dayta nga aramidem. Hello? Yes, Denver. Aping imawag ka. Agdamagakla ko, ma. Anya dayta. Anya tiga tayong regalo ko ni Mary Joy. Mapaanak ko maijibalay da ita. Mangdagas ka niti sabong ken chocolate. Wala niya. Oh, Denver. Nagdigos ka matlaang. Wan? Diyan bagakan ka, Agpabanglo ka, agjudurant ka, kan agjel ka. Inaramid ko dagitan. Sana kayat ni Mary Joy tinabangsit na lalaki. Met. Kan, be gentleman, Wan, gentleman akmet. Sige, ingkan. Intun sumaruno, ikam iti regalo ni Mary Joy. Anya man na regalo? Nasumit alahas day, Joy. Kabala mo ti gumatang iti balito nga alahas. Sana yan? Sana gold-plated, As in, gold. Wan, apay kit din na saan? Adamat kwartak? Sige, ingkan. Agyaman na ka? O anya, agner-nervyos ka pailaan, Denver? Medyo. Ala, agtiktikar-karta kita, imam. Relax ka lang. Ay, wan gayam. Agyaman na kitiintad mo asabong kan chocolate, ha? Awalan yaman na. Talaga nga amom apaboritok ti rosas, Wen, amok. Nagbanglo ka maten, Denver. Kan bagay mo day tabadom. Talaga? Adda ka di pa ibagam? Ibagamon na. Makapanervyos mat. Ala, agkalingatan ka maten. Mabit lang, ha? Ala at electric fan. Dayta, ti agar-aram kan ka? Ni manang mat. Ape adim makkal da kita matam. Adan samot puli na negro. Tila ibagbagam mat. Ayan gayam sa electric fan. Hoy, anya, song batang dayta lalaki? Manang, ado ti kwarta na ta engineer. Anya? Kita ti sabong nga intad na kanyak. Ada pa'y chocolate. Nangin na dagito'y manang. Kanumun ta chocolate. Nay, Denver. Pangiturongam da itulugan. Kat mapantag gumatang iti abuno. Tumagas tapay di tapagkatangan iti alahas, manong. Nay, taapay. Gumatang ang iti regalo ko ni Mary Joy. Asino dayta? Diyan nga ibagbagang nararmak. Nagswerte intay gatangan pa iti alahas na. Talaga kasta tin love, manong. Amok deta arik na.
Napadasak mo't daytan, idi inaram ko ni manang mo. O sige, dumagas tapay dita, tatulungan kang agpili. Oh, agtrabaho ka ah. Di kag sadot-sadot. Adday tati folder. Agin aawat ka iti folder, kayat mo lamot nga ipakita day ta sing-sing mo. Imbag man tanadlaw mo. Uy, at dapay bracelet mo ah. Adapay kwintas ko ah. Nangalaam ka dagita. Regalo daman kanya. Ay na, bak nang siguro di nagregalo kan kanya. Ni Denver. Jay engineer? Wan. Uy, galante ah. Saan ko pa'y a boyfriend? Ad-adan agalante, nusong batang. Mary Joy, umay ka man dito kusina. Apay manang? Nag-grocery ka mo't gayam. Saan asyak tinagbayad ka dagita ni Denver? Jay agar-aram kan ka negro? Ala ni manang, di mo uyawin. Iso lang nga rin tinag-grocery. Talaga gayam nga do ti kwarta na ah. Kat, anya ngay. Sung bata mo na. Ne, apay? Jak kursonada. Madurma na ka makiabay kan kuana. Kat, kastalatan. Jak amo manang. Saan ko atayip day di alalaki? Denver! Denver! Sumra ka ka di ita? Ne, apay asa na sumungsumbat? Denver! Manong, Ne, apay? Nakaida ka pay laang dita. Aldawon. sa kabalan ti bumangon. Anya? Tulungan na ka. Kailangan mo tanakin mapsutak. Wanda, agit kita kayo kadikin ni Denver. Oy, na-miss na. Saan nga minan nga agparparik na kanyak? Manun alawas. Love mo, Agtala ka man. ang amuray siya. Saan pa nagparparik na kanyak? Ala, amang ano adanda ka sa napasama kan kuana. Uy, worried. In love ka na talaga. Saan anya? Awaga mon. Jak nga rod makontak. Amok ti balay da. Bayam, kadwaan ka amang pasyar kan kuana. Mary Joy, awanan ti mantika kan asukar. Kaano man nga grocery di agar-aram kan ka? Saan nga agparparik na kanyak ni Denver manang? Ne, apay ngay? Jak man amo? Binasted mo? Saan mat? Amangan mo't no nauman. Di nakpay awagan yan. Kat, saan mo't adakas no mapan mo bisitaan iji balayda? Wan manang. Ngamin, sigon ka dagiti katrabahuan na. Agsakit sa kano. Ay, kaasimot nga rod ah. Sapay nagsingpet a tao. Nasaya at mo't ta nakapasyar kayo dito'y balay. Kayat ko kumaakasarita ni Denver, manong. Sika ka din ni Mary Joy. Wan manong. Amam muna. Adutis istoryaan ni Denver, maipapankan ka. Sika ka no ti espesyal a tao para kan kuana. Aduti plano na, no sika ti makatuluyan na. Anya? Sikalatan ti makaamu ama kisarita kan kuana. Ala, may ka, mapanta iti siling ayan na. Denver, Mary Joy, masakit kagaya magpaiso. tilaat da ito'y. Adun a doktor tinapanan mi. May silang ti diagnosis da kanyak. Terminal cancer ti sakit ko. Anya? Pinagawid na klangan. Tawan marami danda. Uraya klangan. Di papatay ko.
Denver. Ay, di kaya't nasawan ti panagsangit mo. Diyak kaya't nagsakit ka, Denver. Iba't patagnak mat siguro. Hanggang saan adata tinaituding nga kagasat. Agan-anad ka kumakanayon. Laglagi pang kuma. Ngay tinaminsan. At the Denver anang ipatagkan ka. Nalading itak iti ipupusay ni Denver, Mr. Lonely. Nasursurok nga ayaten. Gapu kadag iti impakita na kanyak a kinasayaan. Ni Denver tinagbali na pa sa tibiyag ko adyak tupulos malipatan. No kaano ang nagbalinak a seryoso kenkwana, isumet ti pan nakapukaw na. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Mary Joy. Pagayam Mary Joy, saan tayo a kontrol ti biyag tayo? Amin tayo kat agturong ken ni patay. Adda umununa, adda maududi. Kat imuna ni Denver. Anyang arod, kasta talaga. Saan ada kayo tinaikari para ititunggal maysa? Yangam, addan to pa'y sa baling ayat adumteng para kan ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Mary Joy, manipod probinsya ti Isabela. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.